salawat ipasi tumpu, ipasi lepo nih. Jarang napa kita ya. Tapi maka dia tahu pandrita, yan ang kataw ang kainran na nayakini maka day dia ka pauli wajah indra ko yaw mate be. Suroy mamalkang itu akasiratu 22 kupuray masampajangas sara si bawa pura masampaja subuh. Insyaallah kung napamasay po ng Allah Ta'ala, lipa inran na ito sebelum mati. Tapi tanya Allahumma salli salawat maka day sallallahu alaika ya Rasulullah. Ya ko salawat Jibril na sallallahu ala Muhammad. Yo puye sallallahu alaika ya Rasulullah. Yan naroon nasa salawat na pasilap ko nasa balanso na tilap ko na bita. Tapi dito gataw ko may makin ready insyaallah. Aga may ganran na. Itu salawat. Tapi kaya salawat kami nasuko pa po. Maka day nabit ka salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidun majid. Iyan naro salawat kami nasuko. Makanya tu ko ibacay akatal lunasan nabit na patumilaw do. Tembus pak dong. Jadi kalau doanya mau mustajabah kata Nabi, baca salawat Jibril 3 kali na pakai nilodong. Iya kotomelo salawat Ibrahimiyah. Tanya salawat Jibril, salawat Ibrahimiyah. Iya komelo ki matinro tabaca tu ya kacicang supaya yalengi syafaat. Dikasih kita syafaat. Ano? Mabilay ka pang ano na? Satu. Jadi tausaha ka ngiro on na salawae ko tumi matinro ibaca yero. Tapala mo to? Insyaallah. Iya Pak Deta apalay berarti Deta apalay tahaya.